Aha! Bright O Audio and Video Center. No rate 114 Sopomba Road. The second is Secular Road Junction. Nuwabe Muladiana. Isjekbe webo. Walwese. Nuwana gimabe yen. Uswe minobe sunu wodoni. Omoro to ekata mawe. Egbawo se nulele na. Ima like eh. Leto no fa mundo. Ede mi na we yan gbe mo wa bibo. Hey, na. Dagbe ya we le gbe. O ti wo so mi sa ni lo ya do e. Ona e ro ti wo ta yo. Eh, pa do ya ri tali. Wa mu ki an seven gbe my brother. Ija, okwe sopia, no matter the locality of Odegbe, o we call yenye, okwe sopia, our managing na bona, okwe manage okwo we manage okbia, e dey na bona dey. Black boy no must say bugwe karanja, o wi akpo. Keme, iye kwere. We ya friend we, we are friend we. Olugbete wo mos. Oko ma teme gba yin. Bi akoko, no we ati ngbe ya la ti àwọn wa na. We ga koko we ya ati na. Isjekbe webo. Na o. Ije mi. Rundagbe. Uhona gbonmawe. Ogunari oja nu deri oja nebi. Èmi o paro ne gbe mazin. Oma sopa na gwalobo agele mi ene. Isjekbe webo. Mi ya tele bi kume. Are bi ya no we. O wa so we wo ti me e di mo ka ga lo me. Maria. O jama. E no fani e la pa ki api ba yo ma o. Isjekbe webo. Ije mi. Ode mi are ya ta mai. Iba bo lawo e ba to one na to igbe a. Ene ro ba na ta wo wana na o se. O women na why ti do ari o ta me we le mi a o le ni ga wu. Isjekbe webo. Yana be miona. Ame na me obuwe. Yakate. O ebe no. Eni ya no mi ewe webo. O ma re so gwa na eseti. Ogwe me ni ga mu egbe. Ne wo no wa ti me se wo na wa ari okwo. E mo tra from Nigeria na dia dia wana. Imu yo hu ne. O wa ya na ga yo ese. Oni o. Omodo, can they do you? Say we me can they do omodo that? Ya o mo ti gbe na ni a. Owo ti yen no, no na ike friend of ma ga moro to wa we ke ni. O wa ri ke ni ke Nigeria ati do aro bi me. You go marry the wrong one we talk pa because you gbe ku ya you mo. I will when we process. I don't give it them. Gege mo nikeleje cinema titi ni awarugwe gege mweti nya no bi bia no ri osagwe obere ma gi ju tete ije me na rulel area city shop no dia ke wese we na ri enu Isjekbe webo volume 1 volume 2 so pa we no ya mo ate ogugu ege Bright O Audio and Video Center 114 Sopomba Road by Secondary Secular Road Junction the Benin City waye be miebe Frank O Disc 41 New Lagos Road, New Benin, Benin City.